dawak ngay lingad na kumalatan itinagan anoy mi. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Nasapaak anak ki asawa ngem nagsina kami matlaeng gapu iti kinairresponsablina. Sadot langarudan mammartagpay. Imbaglaangan ta saan kami anaadaan iti anak. Kalpasan ti dua atawan nakiasawa akmanen, ngem daksanggasat tanatay gapu iti aksidente. Dito'y kung arudan arugyan ti agsalaysay. Ala, gustong na itapa nagsangsangit mo, anak ko. Kasano agpayitan ngay nanang? Kasano pa yan dagiti arapaap mi kan ni Murphy? Abay ngaya kastoy matan tinapasamak ken kuana. Ay, talaga kas natibiyag, anak ko. Nalabit nga aging galaagan dito'y tibiyag nga ipapulot ti Diyos iti asawam. Napaidam ni kasat kanyak nanang. Kung naglakit din no iso ti makaden na kaging gatong palbiyag. Agim saan matgayam. Unay matlakit din ti gasgasat ko anak ki asawa nanang. Unay. Maawatak tirik nam, anak ko. Agam agkalma ka kumalaang. Amangan niya pa'y ti mapasamakan ka. Tinasayaat. Ikapay laang iturog. Iti kasta, ang subli ti sigod a bigsam. Tanay, awan pa'y pulos turog mo. Manipod iniawid yun ni Morpe dito'y balay. Saan nanang? Diyak kaya tapanawan ti asawa. Wala, ngam si kamat ti agbalin anak kakaasi no papasam ti bagim. Ala, mapan ka pa'y laang iti silid mo. Tapno makainana ka, anak ko. Nasuro ka na makatawan ti napalamas, manipod na tayo day di Morphe. Awan ka di ba'y ti planom ang makiasawa manan, Mare? Ay, manjaksan, Mare. Ha? Ne, apay mat ngay, Mare. Ay na, nagrigat yag sangit, Mare. Nagrigat yag ladingit. Kakaiso na nakamove on akon. Okay ako ni ti kastuyabiyag ko. Ubing ka pa'y mat, Mare. Manulaang titawan mo. Nasurok lang at rent. Makiasawa ka pa'y. Iti kasta adamat kadkadwam. Ay na, bayamon day ta asawa, Mare. Kinapudno na. Intanem kon kinlipat day tabanag. Anya? Unay matantain tanam mo kanilipat, Mare. Well, Mare, sana kun nga interesado ang makiasawa. Amangan nga minno, makatumpungak tumanan iti sakit ti ulo. Awan pa'y mat anak mo, Mare. Anya ngay ti amom. Amangan no inton sumaruno apaki asawaam kat agsikog kantumatan. Sanan. Kastoy kun, Mare. Tulungat latan dagiti kakaanak kag ngagiskwela. Bareng sa andak tumot a malipatan inton agsalugan ti piksa. Sa dino ti papa naman akaw. Nakapalas ka mat. Agudong nanang, mapanak ag-purchase iti lako. Apag husto, agpawitak laangan ken ka tapno saan akon nga agudong inton bigat. Ay katuwa na. Anya ti ipaw ityo ayan, nanang? Iyala anak man iti kulay ti buok. Kulayak man ti buok kaw. Tanay, puraw damat amin ay. O sige, nanang. Mabitlaeng. Tainayon ko iti listaan tapno jak malipatan. Inayon mo batlaan nga ilista ti kapikan asukar, anak kaw. Awan, nanang. Kan mga alakaman iti arena. Imbaglaang a meriendaan mi kanitatang mau numapan kami iti bangkag. Anya pa'y, nanang? Kay tabakok pa'y gayam. Iyala anak iti tabakok, anak kaw.
Malipatam amin ay, huwag lang ti tabakaw. Alam wenen, jakmot kit di malipatan dayta. Basta nakalista, nanang. Agyaman anak kaw. Awan ka din ipagatang yun. Tano awanan mapanakon. Awanan anak kaw. Basta tay tabako ka, di mo liplipatan. Wen, panawan kayon dito'y nanang. Sige anak kaw, agan-anad ka. Nga dayta, nagatang ko amin ang dagiti nakalista iti listaan. Ay, apo, makabanog mo tiyag palengke. Aguray ka. Ala, jak pa'y gayam nakagatang iti tabako ni nanang Sapay inyo unay na tidyak pa ng lipat iti tabako na. Gistay kumutin malipatan. Tinasayaan. Ibatik pa'y lahang dagiti awit ko ditoy. Mapanak pa'y gayam gumatang iti tabako ni nanang. Madamdaman ton ang mga yabak iti tricycle. Tapnusan nga aguray iti mabayag. Abi, aglugan ka diti tricycle? Ay, uwen ko mamanong. Ang adapay ngamin gatangag iti bangir pagtagilakwan. Wala, inkagatanganan, taurayan ka. Sigurado ka nga urayon nak, manong? Wen, basta di ka unay mabayag Saan mo't kit di? Tataba ko lang mo't tigatangag. Okay nga ron. Ala, mapan ka. Ay, kargam ka di amin na gito Owen, manong. Sige, karga ko niti tricycle ko. Itay ka pa'y apalpaliw na, mare. Agasaman, mayat mati isa, ma'am. Dandani di mo pa yan maibatan ta cellphone mo. At sakit din ka ti text mo, Ay, kuwa, mare. Owen, adang agpaiso. Nagaya, taksangarod manan, mare. Talaga? Asino kay tay ayat, mare? Agar-aram pa'y lang mo't ket di, mare. Wan, asino nga rod? Ni Renato. Namamok edi last week. May sa tricycle driver iti ili. Intulod nak ngamin iti naminsan iti balay. Edi kwan, inala na ti number ko. Katni, dandan ni inal daw mutin nga umay iti balay. Ay, kataklo na mo na, mare. Ay, diyak ko man kayat ti agayat. Apay nga ta, kasla makilkiligak mo't no makitkitak da dya Renato. No, apay mo't ngamin nga, adapay laang agarum kanyak, mare. Napintas ka mo't, mare. Iso ka normal laang angad da agarum kan ka. Ay, sa anak nga ta nalumdaang iti maikatlong ayat ko, mare. Ay na, saan nga min aday ta ti panunutem, Think positive nga min, mare. Sigikit din, aklo na mo, day tari na to. Tatang. Apay, kaslada kayat mo nga ibaga. Kuha, tatang. Anyan na ita, anak ko. Ibagam Okay lang, kadi-kada kayo, no? Makiasawak manen. Keduen apay kitinasaan ngay. Mayat kedi atap no adan tumet kadkadu amin tun bumakit ka. Mareng aganak kan tumet tain. Di amukit sana kun nga gayat. Ang dimteng met ngamin ni Renato iti biyak ko, tatang. Kaayan ayat mo ka din? Saan pa'y tatang? Ngam planok nga aklunan. Nulakit dita ay ayatem akluna mo tagkasar kayo na dagos. Di yun ibay-bayag sanay mapmapanan titawain anak ko. Agyamanak Noemi, agyamanak kabuti naklunak betlangan. Isakit diti agyaman ken ka, ngamin kinet na nga uray na midwa akon anak asawa. Awan mo't parikot iti dayta, tinapatag, agin inayat ta. Sapay kuma,
Tamaadaan ta adagos iti anak. Pudnoan na midwa akon anak ya asawa ngem. Diyak pa'y mo't nagsiksiko. Nulakit di tagpadata na salunat. Sigurado amad ka antamot adagos iti anak. Sapay la ko mga Rod Renato. Eket kasano? Pagsasaritaan tayo kadin ti may papan iti panagkasarta. Ha? Kwa? Wala. Bayam, ibagak to karag iti dadakkel ko. Apa man na makaawid ha? Sige, taibagak mo'ten kadanan ang kantatang ko. Iti kasta, makasagana da mo'ten. Ket, kasano? Natulag ka din ti kasaryo ka ni Renato, Mare? Saan pa'y mare? Ngam addan bulan kan petsa ang nagtulagan mi. Isuntulaan nga ati bagami kadagiti dadakkel mi intun dumanon da Renato. Itapay lang. Kablaawan kan, Mare. Agyaman akbare. Ay, katlalaingan nyo Iti kasta, makaisambot kayo pa iti uray dwa, wano talo nga anak. Wana, di uray pa'y kat ina, mare. Ay, katuan The more, the merrier ako nada. Apay ngay, apinaturog mo mata ni Renato diti balay, Noyme. Kat iti pa'y silid mo. Maan ano kumangay tatang? Uray ata agnobyo kami met. Wen, ngam di kay pa'y mat nagkasar. Urayan nyo pa'y kumaamalpas ti kasaryo asa kay agkayda. Ni tatang met. Saan nga uso ti kasta ita? Saan kamin nga ubing tatang? Ken maysa, sigud mo'ten nga ada asawak. Uray ni Renato, adamot kanon sigud a naka-live-in na. Iso nga, awan nga rod parikot, no nagkaida kamin. Wen, Tatang, adan to paysan nga agnobyo ken agnobya, ket agkakaitadan. Da kamin tulakit din nga agnobyo ken agnobyan. adda akditan, anak ko. Agam kasanon no agsikog ka. Sana bali tamabiit mo ti kasarmay ken ni Renato, tatang. Naimbag nga orasyon, Antisabet. Kastamot ken ka, noy may balasang ka. Nay, adamo kaduam. Wen anti, ni Renato, boyfriend ko. Naimbag nga orasyon, ante. Kastamot kada kayo. Malala, sumrek kayo Agyaman kami, anti. Ala, umay kayo. Agtugaw kayo, wine. Ayaman kami, ante. Anyati kayat yo. Kape wano Diyos. Ay, kwa, oray saanan, anti. Umay milang ibaga. Amay sa kakadagiti na pili mi nga agbalin aninang mi inton agkasar kami. Ay, nukasta. Makiasawa ka manayin. Wen, anti. Ay, kauwan Day talagayam. Pakaidayawa kunay, no kayat dak ngagbalin, aninang balasang kaw. Kahit kaano ngay nga raw ti kasaryaw. Into numaya bulan, anti. Petsa 18, anti. Mayat marti petsa na piliyaw balasang kaw. Owen nga rod, anti. Sige. Di kagdanag. Ta ikurit kuntuday ta apitsa iti kalendaryaw. Tapno tsak malipatan. Bakit? Rabiin. Ngam apay nga dapay lang yung balkon ti anak ta. Ay, kat-urayan naman ani Renato. Itaman pa'y anarabian. Kat no sigod mo't na masapsapa nga umay diti balay. Ada ka no ngamin intulod na iti kabangibang a barangay, iso anarabian. Kastaya. Wag lakay. Kaslan na singpet mo't na di Renato anya bakit? Wan nga rod lakay. Barang no saan akas ka ni Danilo nga arte ken sa daw. Saan mo't siguro ta nagagat mo't nga agpasada iti tricycle.
Maki-extra pa'y kano iti konstruksyon. Kan agkarkarpintiro pa'y kano no kasding awan biyahe na. Ay kasapay la kumaangarog. Tasaan to nga agbaliw ti kasta agalad na. Inton agasawa danton iti anak ta. Masikog ka kunam noy may. Wen nanang, talua bulanan din inaway. Kasano daytan? Masikog kan adi kay pay mo nagkalay sa kanirinato. Sana bali tadumanon da ka nun intong Domingo. Sigurado ka? Wen nanang, awag lang ni Renato itay. Inton bigat kanuti sa sangpet dagiti dadakkel na manipot probinsyada. So dumanon da ka nun intong Domingo, nanang. Ay, nasaya at mat nga ron no kasta. Amo na ka din na masikog ka. Saan ba'y nanang? Ibagak to apaman nga umay dito'y balay. Apayan noy may. Itay pa yati ka makaid na dita. Ay, saan nga roda sumungbat yaw awagak, tatang? Asino nga min ayat yaw awagam? Ni Renato, tatang. Di namot nga rodin sungbatan dagiti text ken awag ko ken kuana. Amangan nadala ang pakakumikuman na Sapay ko mga rod at akasta, tatang. Mas dawak ngamin, tasaan mo tasigo da kasjay. Sungsungbatan na matadagos dagiti text ko ken kuana. Kasta mo tantiawag ko. Ay, matanaganak. Amangan mo't no. Danda ka sa napasamak ken kuana, tatang. Awan mat siguro, anak ko. Padasam marin akuntakan bareng adalang nakataktakan na. Awagan manin, aging gasumbatan na ka. Sa dino ti papanamanak ka. Nakapulnas ka man. Mapanak ejay lugar da Renato, nanang. Amom ayan no sa dino ti balay da. Biro ka nanang. Agdamag akto'y jayan. Di namot nga minin sungsungbatan dagiti awag ko. Ultimo text saanen nga agreply. Ay, kaslamaday ti agparparig na kanyak anak ko. Nanang? Uray kumamit, no saan ka masikog. Hanggang ala, ituloy mo lang ti planom apan ang birok ka ni Renato. Barang nagbidro taklaang iti atap ko. Naimbag nga oras mo, ading. Kastamat ken ka, manang. Dito'y ka diti balay da Renato. Wan, dito'y nga rod. Asino kayo kadi, ken anya ti masapulyo ken kuana? Kaya't ko makasarita. Kabsat mo ka din ni Renato. Ha? Ay, saan, manang? Ay, sorry. Kunak no kabsat mo. Ada ka din ni Renato. Adda, manang. Mabit lang, dayabak. Renato? Renato, lakay. Ada mang sapsapul ken ka. Lakay, kunana ka ni Renato. No kasta, ada asawa ni Renato. Ha? Noemi? Ayop ka, Renato! Ayop ka! Noemi, pangasim. Di ka kumagiskandalo dito. Awanan kiti ba ini? Isumat lagaya managado arason mo. Tunggal ta kamatag ti pa nagkasarta. Tagayam! Adda na asawam. Kwa, kastoy ngamin, Noemi. Diyak dinamnamalo ko naglanggayam, Renato. Sorry. Sabay na mata mapakawanak, Noemi. Sorry, talaga. Kasla nagtupak ti langit kanyak, idinaamuak a pamilyado gayaman a tao ni Renato. Awan nga rod ti napasamak a kasar. Inpudnok ken kuana ti may papan iti sikog ko, kat nagkari, adi namat baybay-an ti pagrebengan na kas ama ti anak mi. Pagyamanak unay, tatinakdaran namat ti Karina. Binulan mat amang ted iti suporta para iti anak mi, nga uray addamet ten anak da iti asawa na.
Agbabawi akman ngam naladawon ti amin. At dadag iti gundaway nga ay ayak ti bagik gapu iti kastoy a nagbanagak. Ngam pagyamanak latta, gapu ta adda ti anak ko nga isu ita ti inspirasyon ko iti biag. Sakbay ti amin kayat kayo manpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kasta meten kadagiti padak ana ayat adumdumngeg ditoy programam. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Katsapay lakuma tamapili yumet nga idrama. 5 taon min nga agdenden na iti asawak ngam awan pay anak mi. May saak laeng ananumo a karpintero ket pasaray mabakanteak. Gapu iti daytoy napagnumwan mi nga agasawa ti panagabrod ti asawak tapno makaurnong kami iti uray basit laeng apagpuunan mi kuma nga agnegosyo. Ken tapno mapatarimaan mi kumamet ti balay mi. Ditoy kung aroden arugyan ti agsalaysay. Hello, Insan Jenny. Hello, Insan Claire. Naawat mo ka din timpawit ko a kwarta? Uwan Insan. Nasayat met nga rod no kasta. Sikan tulaan nga rodan ti makamu amang tad iti asawak. Uwan Insan. Di ka di madanagan. Siya akong ti makaam mo amang iawat iti kwarta ken ni bayaw. Agyaman ak Insan. Awan anyaman na Insan. O sige nga rodan, ta sumreg akon iti trabaho. Sikan ti makamu iti patulod ko a kwarta Insan Uwan Insan. Di ka di madanagan kung nakmanan. Makadanon ti kwarta nga impawit mo para iti asawam. Sige nga rod Insan. Bye. Bye, Insan. Sa dino ti papanam, Claire. Ay, mapanak man di tabalay da bayaw arman, nanang. Anya gay ti arabidem ijay. Mapan ko iti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny. Ne, apay mo't asikatin ang ipauitan ni kasinsin mo, anak ko. Wena, tasyak ti adda ATM na, nanang. Iso asyak ti nang ipauitan ni Insan Jenny. Kastaya. Wen, mapanak ijay, ta ibagak mo't laangan kan ni bayaw arman, amang open kano iti account na. Iti kasta, isuntun ati pangipauitan ni Insan Jenny. Ay, uwan na. Nasaysayat ba't lang agpaiso no isun mismo ti pangipauitan na. Iti kasta, saan ka na mataktak? Wen, nanang. O sige, tama panakon. Iti kasta, makasubliak mo't lang nga dagos. Sana kon nga agbayag-bayaw, agawid akon. Total, naitid kumitan ti impawit ni Insan Jenny a kwarta. Agmerienda tapay ahipag. Ha? Karga akon iti Diyos ti basama. Ato ipag. Mangala ka matlitan iti biskwit. Adamat pansit di tano kayat mo. Kay lutok lang itay. Ay, sige lang bayaw. Daytoy latan juice ti inumat. Napsugak pa'y ngamin. Makamu ka ipag. Aywan. Sa dino itayan ti pagilyan anapanan nila kay mo? Iji Saudi bayaw. Aywan gaya. Kunak lakit din iji Dubai. Okay. Kumusta mo't nga iti trabaho na ijay? Okay lang mat kano. Mayat kano ti trabaho na ijay. Tasaan unay anadagsan. Mayat nga rin nukas na ipag. Amom, agpada kayo anapintas ka ni Insan mo at Jenny. Na makitkita ka, kasla makitkita ka mo tan ti asawa. Anya? Kwa. Sapala ko ma. Tante mo ikan iti madi akay papanantim bagaking ka, ipag ha? Kinapudno na. Maragragsakan ang makakitkita ken ka. Kasla maup-up ngamin ti iliw ko kani kasinsin mo na makitkita ka. Anya? Sika talaga bayaw. No kumata baroak ken balasang kapaymat, jakon agpangadwa ang mangaram ken ka. Anya? Ay, sayang ang arod. Tagpada tamantun nga dan asawa na bayaw. Nagkapwam, Claire.
Narabyan ka man. Napan ko intulot ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny ken ni Bayaw Arman, tatang. Napanakalaang nangitulod iti kwarta nga nagmalmalam kamutan iti balay da. Pasensya kayon, tatang. Jakmut nga ro din napupuutan ti oras. Naging inistorya kami pa'y ngamin ken ni Bayaw Arman. Ay, saus! Anya laangan ti sawan nang iti kaaruba no makita da mapan ka iti balay da Arman. Ni, anya nga'y kumatisawan ta, tatang. Awan mo't madingar aramiden mi, ken may sana singpet ni Bayaw Arman. Wala, nasingpait no nasingpait. Ngamlaglagi pem kumang agpada kayo ana asawaan. Di mo lamaw no niya ti sawan nang iti marites a kaaruba. Ay na, baybayan nyo man ida, tatang. Ulitek manen, awan madingar aramiden mi, ken ni Bayaw Arman, tatang. Hello, bakit? Itay ko pa yung urayan ti awag mo. Pasensya kan lakay. Ado nga min ti inaramid ko. Kinapudno na. Ado pa'y ti aramidag. Ngam insingit ko lang ti mawag kan ka. O kat, kumusta ka matditan lakay? Okay, aklang bakit? Si Kangay, kumusta ka matditan? Kasi ti Diyos. Okay aklang matdito'y lakay. Aywan gayam. Inted ka din ni Insan Claire tin pawit ko a kwarta. Wan bakit? Imay na intulod iti kalman. Nasayat mat nga rod no kasta. Kat kumusta mat tan ti tartarimaanam abalay ta? Rugrugyak pala nga tarimaanan ti bubong ti kusina ta, bakit? Ano sampay lang ti basit na may pawpawit ko Amo mat abay bayadak pay lang dagiti inutang ko nag-abroad. Wan ka di. Maawatan ka, bakit? Iso nga rod asaan akong anagayab iti kadwak nagtrabaho diti balay, tay supay ti may tangdan. Agyaman ata maawatan naklakay. Awanan yaman na bakit? Inutek langan at tarimaanan to'y balay ta. Awan papanan na, no di malpas tumat lang. Wan matkit di O sige nga Rodan. Putdan tanti saritaan talakay. Simmang pat nga minan ti amok. Sige nga rod bakit? Agan anad ka ditawan. Rumwar ka, akas takakiting ti shorts mo, Claire. Saan na pali ata di talaang mo't balay da Bayaw Arman ti papanak, tatang. Nay, anyamanan ti mapan mo aramidan iti balay na Arman. Mapan ko'y tulutin pawit ni Insan Jenny a kwarta. Igatang nakano iti materyales para iti balay da. Lukasta, nagpawit manan ni Jenny. Wen, tatang. Mala, inkangarudan ni Ten. Ngamnay, agawit ka dagos di ka man agbayag itayan. Wen ka di, tatang. Unay kayon aya? Uwan ka awan, inton madamdama, marabyan kan tumanag. Saan nga, Rod? Agawid akmat lang nga dagos, tatang. Agmerienda ka pa'y abayaw? Ne, si kamot ng tinangyag iti mariendak ipag. Amok nga na makumikom kang agta-tiles. Iso nga inyagan kan ay ti merienda ang bayaw. Agyaman ako na ipag. Awanan yaman na bayaw. Alag, merienda ka pa'y. Oo. Ato'y ti Diyos. Rayak lang na bang aran ngay minum iti nalami isa Diyos. May katibang banog ko no kastrila Abay nga minadi ka manangdan iti agtrabaho dito'y balayo. Iti kasta saan kan nga agbanog bayaw. Sayang ngamin ti tangdan ko ipag. Kabaalak mo't nga aramidin, isasaklat na. Sa bagay, isupay mo't kit di nga agpaiso dya itangdan mo iti agtrabaho. Sa nabali tanalahin ka mo da karpintero. Salmet, karpintero lang nga talaga tilinyak ipag. Pahambol ka mo't bayaw. Atoy, inyaramidan ka ni ti sandwich. Alaamon. Ay, agyaman at manan ipag. Pagpagaam tuman day anak ta, bakit? Apay manan ay alakay. Anya manan ti inaramid ni Claire adi mo nagustuhan. Kasano, ket masansan ti ipapanay di balay da Arman.
Itultulod na kanu nga ron ti ipaw it ni Jenny a kwarta para ken ni Arman. Una, ngamsaan ko man nga agbayag ijay. Agawid ko maadagos kalpasan na may tulod na ti kwarta. Saan nga agparabi ijay? Bayam, ta ibagak to day taken kwa na lakay. Wan man bakit ibagam nga ibagaday taken ko na, ah? Nakababain ka nagiti karuba ang makakitkita. Imbag kumamot na no awan asawa dadwa. Apay, ada ka din nang ngagmaw at chismes. Awan pa'y matkit day. Ngam apay, urayang pa'y lang aya nga damang ngagmaw samon tubagbagaan jay anak mo. Ah, No apay mat ngamin ani Claire pa'y lang ti pagpawpawitan ni Jenny. Yaramidan na kuman ay ti bank account di asawa na. Iti kasta saan nang nga idaran pa'y lang iti anak ta. ket awan pay nga rod kano ti bank account ni Arman. Isuan ni Claire pay lang ti pagpawpawitan na. Day tangarun kay. Idaras na latta ko man nga yalaan iti bank account ni Arman. Tapno sana na may daran pa'y lang ka ni Claire. Apay aya pati day taket pagproblema am dariyaw. Bayam, ta isuda met ti makaam mo iti dayta, ta isuda met ti maseknan. Un bakit? Nalpas kon at tinarimaan ti bubong ti kusina ta. Rinugyak mo ton tinag-tiles iti salas. Ituloy kon tumanan inton pigat. Kitaam latan ti pagsayaatan na lakay, ta si kamot ti adda dita. Un bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Siya ko ti makaam mo ditoy. Maala, baliwak tumanan ti umawagwan. Oras man nga minan ti trabaho. Bye. Sige bakit? Bye. Ay, anyan ti kastoy. Apag biit lang ti panagsarita mi iti asawak. Tsak pa lang na ipapas ti iliw ko. Ngam pinutod naman ang ti saritaan mi. Kastoy gayam ti kunkunada a long distance relationship. Nagrigat gayam talaga. Nakaturog mat gayam iti sofa ni Claire. Kunaklakid din o nagawidan. Napintas sa talaga ni ipag Claire. Sana madlaw nga dan talo nga anak na. Napintas ngamin ti pamagina. Sakit nakapudpudaw. Rumwar ti kinalapsat na. Nang rona kat naka-shorts iti nakiting. Angam saan? Sana mabalin na tiya marikriknak. Diyak kaya tiyak basol iti asawak. Kang ronan ti amin. Iti imatang ti Diyos. Hala, pasensya ka na bayaw. Naiturog kumot itayan iti sofayo. Awan rum bang ikid daw amin ti pasensya, ipag. Okay lang kanyak. Ipapapalay mo latta ka di. Pasensya ka na, ta di ka matan na si kaso. Makumikumak ngamin na talaga dito balay. Okay lang bayaw, si kamot. Ay kat agmerinda ka pa ya. Nagluto ak ita iti sopas. No kayat mo mati ag soft drinks, mangkita ka lang iti ref. Ay, saanan bayaw? Enton maminsan tulangan, agawit akpay. Amangan ngamin no, simbang putan dagiti anak ko. Sapulan dak ngamin na sapulan. Nang rona no awanak ije balay makita da. O sige, sikat ni makam mo ipag. Katagyaman nak iti panakin nistoryam kanya ka. Ken agyaman nak iti inyo may mong spaghetti ameriendak. Awan anyaman na bayaw. Ah, sige, mapanakon. Dajay, napanan ni Claire. Kasla ni Jenny latan ti paragkitak. Ay, madin sa daytoy na. Mailiwaksan at talaga iti asawak. Imunag akong bayaw. Nakalukat mo't nga mintirwangan. Wanipag, pasensya ka na tani. Nakawarwara dito balay. Okay lang bayaw. Talaga kasta. Madama nga ruti trabaho mo, di talaga nawarapay laeng. Uwan nga ron. Mayroon nos tumot lakit di ha? Apama na malpas ti amin. Uy na.
Wala, lagam tinabamban no gabayaw. Ha? Uwan nga rod. Nagado ngamin tinaramit ko. Oh, ato'y ti kwarta nga inpawit ni Insan Jenny kanyak, bayaw. Siga ka nun ti makaam mo amang i-budget. Igatang mo kano iti materyales dito'y balayo ti datuma. Agyaman nakipag. Pasensyakan no si kapay lang ti pagpapawitan ni bakit ko. Diyak pa kami nakala iti ATM card ko. Awan anyaman na, bayaw? Okay lang mat kanyak. Wala nga nakababainan ka. Amang madisturbo ka. Okay lang, kunakmet, bayaw. No, kayat mo di. Kuyugan kanto, amapan mangala iti ATM card mo. Uwan man nagpaiso ibang. Ibagam to nga rod, no kaano ti panangalam. Takuyugan kanton, bayaw. Uwan ipag. Ibagak to no kaano ak amawayaan. Hala, rabimot gaya man bayaw. Nabayag tamot gaya mga gis istorya. Uwan nga ron ipag. Saan tamot na napupuutang ti oras? Baliwan tanto manan ti agsarita, bayaw. Agawi takpay. Mapitla, Claire. Apay, bayaw. Ada ka di bagam? Kwa? Apay no, dito'y kapailan. Ay, sana mabalin, bayaw. Amangan ngamin no, sapsapulan da kung dagiti anak ko. Claire. Oo, bayakit kita anak matlatan, bayaw. Claire. Inarakop kanina-kanak, Arman. Bakawan anak. Diakon malabdan pa tirik na, Claire. Claire. Rabiin bakal. Nga maging gaita. Awan pa'y lang ni Claire. Ay, huwin nga rod. Kanayon mo na marabyan. Na, sa dino ngay nga tamanan tinapnapanan ti anak ta. Diyak manam mo lakay. Inbaon ko ni John ang mapandita balay da Arman. Ngam nakarikip ka numat ti balay da. Ay, saanen anasaya at ti kastoy mapaspasamak bakal. Nay, adya ti kayat mo asawan lakay. Ay, basta. Maday, tagparparit na kanyak bakal. Aday taga man ako na akon lakay. Saan man kami natila pampanunutang may papaniti anak ta? Basta. Ibagam kanyak no sumangpot ni Claire. Kagsarita kami itinalapan. Agpuno ka man kanyak, Claire. Ha? Anya kumangay tipod no kada kayo, tatang. Anya ti kayat asawan, ti kanayaw na panagkuy-kuyog-yaw kanyarman. Ha? No diyo isardeng day ta nga aramiden yaw. Siyak amis mo ti mangipulong iti asawam. Kastamutan ka ni kasinsin mo adyan eh. Anya? Ala ni tatang. Anya ka din day tang ibagbagayo. Awan relasyon mi ka ni Arman. Ay, di ka naglipak. Sa anak anayanak iti kalman. Tatang. Sapno amaw. Pinalpaliiw kayo ka ni Arman. Kat nakita amis mo dagiti dua amatak ti panagin inarakop ken panagin inagakyaw. Anya? May turid mo gaya malukwan ti asawam. Kastamod ti mismo akasinsin mo. Napananti konsensyam. Kwa. Pagawanan da kumatatang. Pangasiyo. San yun nga ipagbagay ti asawak ti nakita yo? Kastamatan ka ni Insan Jenny. No saan yung esardang ti kastang aramid yaw. Talaga nga ipulong ko ka ni June nga asawam. Kastamot ka ni Jenny akasinsin mo. Ikarik tatang. Sana na maulit. Basta, di yo'y bagbaga kadapwada. Nasayad mo tayo may kamatlaan, Claire. Kinapudno na. Inururay ko ti umay mo. Amom kanya kailiw ka una yan. Arman. Ni, apa yan?
sangit kamutan. Makonkonsensya ak iti inaramid ta. Manuarabi ajak nakaturturog. Anya ngay kumati pakakonsensyaan. Pinatganta lang mat dagi tirik nata. Saan ka di? Wen, ngam nagdagkalabasol tinaramid ta. Agawid ang tiyasawa kiti mabiit. Ket no anyaman tinapasama kadata. Pangasim, libatan takuman. Ngam, Claire, kasta ka dilatan? Kasta ka di kalakakin ka ti basta manglipat kanyak? Arman, sana rumbang tinaramid ta. At dan asawak, katadamat na asawam. Iso pangasim, isardeng tanday to'y. Ngam, Claire, Agpadatala ang anak pa iluwi si tirik nana. Ba nagasana rumbang, kat makipagpakaasyak. Asapay kuma, tasahanan na may ruwar ti may papan kadata. Di kaya ta madadahal ti pamilyak, kapulangi ti may sabid dot. Sabay kuma ta maawatan na karman. Okay. Maawatan ka, Claire. Respeto ak ti desisyon mo. Kat pakawanan na ko no jak nagawidan tirik nak parakin ka. Sorry. Okay lang. Taoray siya. Katadamot basol ko. Ngam kasi tinakunakon. Sapay ko ma. Talipatin tanti amin. Ibilang talata na may sada ka sa tagtagainap tinapasamak kadata. Masakit man. Ngam ikarigatan kalipatan, Claire. Ikarik, ngagtali na eda palimat tinapasamak ka na da. Juan, itanamtan ka nilipat ti amin. Kat ulitek manan dagkid daw iti pamakawan ken ka, Claire. Makatawan kalpasanday di apasamak, nagawid ti asawak, ngem nagsubli matlaang daytoy kalpasan ti makabulan a bakasyon na. Ininot kumat at rinabaho ti balay mi agingga analpas. Ket ita, adamatan rinugyan mi abasit a negosyo. Idi nagawid ti asawa ni Claire, isu namet ti simmublat a nagabrod, isu asaan kamin a nagkitkita. Mababainak no kasjay a makitkitak ti ama ni Claire. Isu ano dat duma ket iwiwasak daytoy. Umadani manen ti panagawid ti asawak, ngemjak met siguro pakabasulan no ibagak nga awan planok amang ipudno iti amin kenkwana. Jak ngamin kayat nga isupay ti pagsakitan tinakam na kanyak. Amangan no isupay ti pakadadaelan ti panagden nami nga agasawa. No adapan nakabalin na kidawek ngailinged na kumalatan itinagan a Raquel. Naawi sakmet a nagsurat, gaputa kayat kumet a paidrama toy pakasaritaan ti biagmi, apatsek a makaibati iti adal, kadag iti padak a dumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Aida! Congratulations, Raquel anak ko. Nakagraduar ka mula ng iti kuleyo. Agyamanak nanang. Pagyamanak ti ado a sakripisyo yung kanitatang. Para ka na kayo dayto ya baligi. Naayat unay ti Diyos. Isuti kang runaan anang tulong kadatayaw tapno makalpas ka iti panagadal mau anak ko. Wen nanang, kamaudyanan na. Matulungan kayon amangget
Yang ay ti planom itata nakagranwar kan anak kao. Agsapulak kadagos iti panggadak, tatang. Ay adaken kadayta anak. Wen, tatang. Kaya't kumatun ti makatulong kada kayo kaninanang. Nang runa kadagiti masapsapol dito'y balay. Anak pagyamanan mi unay mapanunot mo ti tumulong kada kamay anak kao. Wen, tatang. Kat inton addan ton panggadak. Isardeng yun ton ti mapanagkarpintero. Uray ni nanang. Isardeng nan tumatan ti mapanaglako kan mapan makilablabada. Agtalinaid kayon tulangan dito'y balay ka ni nanang, tatang. Di ka kadagdandanag ta napigsaak pa'y mayt. Napigsa kami pa'y kaninarang yaw. Kabalan mi pa'y dagtrabahaw. Agurnong kakitday ti paray ti masakbayam anak kaw. Kahit, kumusta gay ti panagsapsapul mo iti trabaho, Raquel? Ada ka din nakita, mabalin mo apag-applyan. Ay, awan pa'y nga rod, manang. Ay na, no dito'y laeng ayan tayaw, talagang awan mabirukam. No adaman hiring, sigurado amay sa requirements, kajay adda experience na. Wan nga rod, fresh graduate ti birbirukan da, ngam birukan da iti experience. Dayta nga rod kat. Dayta ko matibaliwan da patakaran dito'y Pilipinas. Fresh graduate, ngam birukan da iti experience. Ha, kalukuan. Wan nga rod apay no ipadas mula ang ti agabrod ading ko. Ay, wan nga rod. Kinapudno na. Napanunot ko matdaytan manang. Imbag ijay ta sigurado adakkel ti swildom. No kayat mo ti agabrod, ibagam kanyak, taadam amok mabalin amang tulong ken ka. Sige, panunutek pa'y ana imbag ti may papan iti dayta abanag, manang Gina. Nagpauit ka din ni Raquel, nanang. Ay, Wine, kagap-gapok laeng ijay ilay, tanapang ko'y nalati pau ijay aday. Nan, ikandak man nga ron iti kwartayo, nanang. Anya, ay nananay, allowance mi laeng mo kanitatang yaw tintin na. Sana dakalagatan. Imposible, nanang. Dakkel ti sweldo ni Raquel ijay. Isu nga amok mat adakkel matim patulod na kada kayo. Basit lang, taado ka naw ti paggastusan na ijay. Kun may sa agbaybayad pa'y laeng piman, jay kabsat mo, iti inutang na anag-abroad. Oho, jak mamati, nanang. Gina, Basta ikandak iti kwartayo. apay, pangananwam aya iti kwarta anak ko. Ay na, ikandak kadilatan, nanang. Saan na masapul adamagan yun no pangananwak? Ayunay kalaki dinaya Gina. Adamo panggedam, ngem dumawat ka pa'y laeng mo kanyak. Ay, nakaadu kayo man ako nakon, nanang. Ikandakit din ta pumanaw akon. Anya ti aramidem dito'y balay da, nanang. Imawag ni Raquel kanyak. Simbangpet karon di package ngin patulod na. Kat, namnamaam nga dakukwam kasta kade. Ay kat siyempre tayo sumatinyawag di kapsat ta. Linuktan min ti package. Kat may sa asabon kan may sa toothpaste laeng ti bagem. Anya? Oh, apaya kasta ti reaction mo ngay. Kasla namnamaam at nga ado ti maalam. Wala tayo nawagan na. Kat saan lang nga dahi tatimbaga na para kanyak. Isu nga rod, day tatiinted na para ken ka. Sabon ken toothpaste laeng ti kukwam. Imposible No kayat mo, di kalkalem man ti karton anagyan ti package, di kasta mapnag ka. Oh, apaya kasta tilangam lakay. Kasla nalpay mo ti abaga man naggapo ijay balay dananang. Kasano, kat dito lang matinted para kanyak. Ha? May sa toothpaste kun may sa asabon. Huwag bakit.
Na ito lang kano tinabati, itimpaw it ni Raquel a package. Imbang kano pa ya, tanda na bati para kanya. Ayaw na yan. Sigurado binukudan manan ni Gina dagiti makmakan. Ken dilata iti package nga patulod ni Raquel. Nalabi da kasta bakit? Ang payamon. Makagatang tamad iti imported adilata no kayat ta. Ay, wana, hanggang sa balila ang mat kuma, jay itod ti kapsat mo. Bayamon kunakmad. Kukwa dalatan nagtimakmakan nga intod ni Raquel para kumakada tayo. Di mat, ada pa'y t-shirt kan kalugong mo kuma. Hoy, ang awan mat nga ro intod na. Sa bayamon bakit? Kukwa dalatan nagjay. Nay, apay ngay adi mo intod ti para ken ni Eric, Gina. Kukwak dagita dilata nanang. Anya, kano nasuratan dagiti dilata para ken ni Manong mo. Ada pa'y ti kalugong, t-shirt ken chocolate. Basta kukwak amin tinabati iti karton nanang. Anya, ay sana mabalinday tanga aramidam, Gina. At yan tulaangin nga iti ibaga ni Raquel no di mo itad dagitaken ni Manong yaw. Apay, nalipatan yo ka din asyak ti may sanang tulong ka ni Raquel tapno makapan iti abroad. Ha? Iso nga da karbangak amangala ka dagita pauit nanang. Anak ko ang... Di yu pakibiyangan dagita dilata. Taiyawid ko iti balay me. Nga, ada nakasurat anagan ni Manong mo nga Eric, anak ko. Ay, uray pa'y nanang. Basta iyawid ko dagita dilata. Para iti pamilyak dagita. Hello, nanang. Kumusta kayon? Kasi ti Diyos, nasalun at kami mulata, anak ko. Si Kangay, kumusta ka mo ditan? Kumusta nga iti trabaho, nakaw? Okay, akla ang mat nanang. Day off ko ita. Aywan, linoktan nyo ka din ti package? Wine, anak ko. Kat, nagustuhan nyo matlaan ka di, dagitintad ko para kada kayo, nanang? Launay, anak ko. Ako, agyaman kami, wine. Awan anyaman na, nanang. Ay, tingay para kadama ng Gina kan Manong Eric. Inalada ka din? Ay, kwa. Uun, anak ko. Kinapudno na ni Manang mo Gina ti kadwa may anang lukat iti package. Okay. Awan matkit ti parikot nga uray asino ti kadwayo anang lukat iti package, nanang. Dinapatag, naited ti husto abingay kadagiti kakabsat ko. Anya day ta inawit mo anak ka Tupperware, anak ko. Nangyagak iti sidan nyo kanitatang nanang. Anya ngay day ta nakaw. Sini ka nga karni ti baboy day taranang. Ay, nagimasan. Angot na pailang talaga na imasay na. Ay, ado manan ti makan bacon ni tatang yun ukastoy lang. Wala, inluto ni Miriam day taranang. Talaga ngayon lakaman na kayo iti sidan nyo. Agyaman na ka nakaw. Talaga nakasingsingput kayo nga agasawa kada kami kani tatang yaw. Sana kas kani ading mo Gina. Iso lang nga rudon ti adda trabaho na agam dumawat pailaang mo't iti kwarta. Anya? No, maamuan na, nagpauit ni Raquel. Ay, umaymot adagusan dito'y balay, dumawat iti kwarta. Nay, adda lang nga rudon trabaho na agam umay pala dumawat mo't kada kayo. Dayta nga rud ka, Eric, anak ko. Kanayo na kasta ti araramidon na. Nalaeng dumawat iti kwarta. Apay nga yakasta. Amo ka ni Raquel ti may papaniti dahi ti abanag nanang. Ay, saan, anak ko? Diagunin pagbaga. Tama nga no, isupay ti saan nyo apagkikinawatan nga kakabsat. Ang masapo la maamuan ni Raquel na ito'y nanang.
Sana mabalintikas tangar aramidan ni Gina. Ay saanan kunakmut anak ko. Amagandoy supay ti pagapapaan yung nga kakabsat. Narang, Naimbag kayo pa nga raw, tamaik-ikanda kami kanitatang yaw. Pasensya kan no, basit laang tinaitid ko kan ka, manipod iti package nga patulod ni Raquel. okay lang kanyak nanang. Sana balay, takabalan mi mati kumatang iti imported adilata. Ay, Eric anak ko. Amok, noon niya kumati para kanyak, ta imbagakat nga ron ni Raquel. Hanggang sana balay, bagi nalatan na gijay. Sana nasakit tinakam ko narang. Nagsarita kami kaninanang itay. Kat naibaga na, at dinawatan manen kano ni Gina. Anya, di mawat manan iti kwarta. Kat adala nga rudeng trabaho na. Ay, hindi tamot nga rutin baga ni nanang kanyak. Pangip-ipanan ngay nga tanid Gina iti sweldo na. Apaya dumawat pa ilaan kaninanang. Ay, uwin nga rud Agpadadamot kanila kay na amang opisina. Mas dawak man. Sakto pa'y anababalaan ti saan ko iti pagtrabtrabahwak. Kat makatulong akpay kaninanang. Isudan tulakit ni namang opisina. Ay na, amumot kan jay kapsat mo lakay. Padpadak agastadora. Kaasi man nga rudan ni nanang Noon napan man di mawatan ni Gina kenkwana. Sigurado nga awan manen kwartana day jay. Oh, at iti kwartayo nanang. Maglanga pa kitsindayo into nagudong kayo. Sana nanak ko. Sana balik tay pauitan naktumulaang kano ni Raquel apaman ngagswildo. Ay kat sa balilat tamod ti agapukan niyak nanang. Uwin mas kasapulan nyo day tanak ko. Nagro na tagad adalan dagiti dua nga anak yaw. Awan parikot iti dayta nanang. Kompleto dan iti mausar. Isong awatin yon talaga apara kada kayo daytoy. Ay, Eric anak ko. Alam nanang, awatin yon. Malaala. Kagyaman anak ko. Talaga anak kasing-singpit ka. Awanan yaman na nanang. Pagrebengak dayta kasarak yo. Ay, kinapudno na. Inalamanan amin ni Gina ti kwartak. At dakanun na patag pangaramatan na. Anya, lay, pangaramatan lang ay kanoy ti kwarta. Kat awan mo't sa balya paggasgastusan na. Jak man na mawidjay adim anak ko. Kanayon mo't maibusan iti kwarta. Sa dino ti ayan ni nanang tatang. Awaan ni nanang yaw. Napanigayan da manong mo nga Eric. Mga no da kwartayo di tatang. Pangarabata mi ti kwarta anak ka. Kano ka alam lang iti kwarta kaninanang yaw iti namin sa nakalman. At da nga rod pangaramatak tatang. Lay, mas daawak kan Gina. At damat trabaho. Nga mapay ngay at dawatan da kami pailaan kaninanang mau. Bakit kan lakay kami? Saan kami na makatrabaho? Tilangan ipaw-paw it ni Raquel tinamnamaan mi akwarta may. Ita, umay na kami pailang mat daw dawatan. Ay namang tad kayo kit din. Nagadupay lang nga sa uyo. Imbes at nakami ti ikam. Nakamikit din ti dawatan. Ay awan mo, Gina. Pasensya ka, ngam talagang awan kwartak. Sika, tagsuswil daw. Iso nga sika nga raw tiyad da kwarta na. Awan nga rod. Iso nga rod adumaw dawat ak kada kayo tawan kwartak tatang. Pasensya ka nanak kaw. Ngam oray siya ket awan met kwarta. Iso nga gawit kan. Tauray pugi-pugiit ka dita dumawat. Awan may tedkukin ka. Anya ti araramidom dito'y balay, Gina. Agkasapulan nakmanan iti kwarta nanang.
Anya? Pangaasim nanang, ikan nak iti kwarta. Ay, aglablabos kan, Gina. Inikan ka lang nga rodin iti na minsan nga aldaw. Ita, dumawat ka manay. Pasensya kayo nanang. Angam talaga nga minakasapulak ti kwarta. Isa pangaasiyo ta ikandak nanang. Gina! Uno saan? Awagan nyo man kit din ni Raquel. Ibagayo kan kwa na akasapulan nyo ti kwarta. Iti kasta pauitan da kayo. Naa, ay. Pangipipanam nga minaya iti kwartam anak kaw. Kaag susweldo kayo mga gasawa. Apaya ka na yun ka nga umay dumawat. Kwa nanang. Agpudno ka man kanyak, Gina. Napayagan nga wan trabaho nanang. Anya? Dahita ti pudno nanang. Nay, kasanawan na pasamak dayta anak kaw. Basta, saanan arumbag nga ilawlawag ko pa'y. Ikandakit din iti kwarta, taka sa pulak unay. Pangaasiyo nanang. Ay, aglablabusan ni Gina bakay. Ay, lakay. Saan na nasaya at tikas niyang araramidin na. Anya ngay ngata ti kasayaatan nga ramidon talakay. Awagam ni Raquel kat ibagam ken kuana ti amay. Anya, agam lakay. Dagkayat nga aga padang agakabsat. Gapulaang iti daytoy abaanag. Ken maysa, amang no isupay ti paka-estresan jay anak ta ijay abroad. Am mo ko ni Raquel bakay. Sana basta apaan ti kapsat na. Siguradong agdamag pa'y dahi dya isakbaya mangedeng. Lakay. Sa baling amin ka, tagparparit na kanyak. Ang sapay ko mata, nagpintutak laang iti atap kao. Nay, anya ti kaya mo asawain, lakay. Ay, basta, awagam ni Raquel. Uray ni Eric, awagam mo't laang, tao may lang agasawa dito balay. Naskan ngagsasarita tayaw. Amuan tayaw no apaya dumawdawat iti kwarta ni Gina. Lakay, nakasaritam ka din ti kabsat mo? Saan pa'y bakit? Awawagak ng saan mo ta sumungsungbat. Uray ni Bayaw Marlon, saan mo't lang sumungsungbat. Nay, apay nga ingatan. Diyak nga rudam mo. Italang mo nakastoy da. Amangan matlupod no ti atap ni tatang. Dalabi da kasta. Awagag tumaranita inton madamdama. Barang sungbatan dan tiawag ko. Ay lakay, anya nga tano, mapankalangan ije balayda. Ay wala niya. Sige nga ron, ta mapanak lang ni Jibalayda. Mas ka na makasaritak ni Gina. Ay naapaw, sa dinungatan ngay tinapnapanan jay adi manakaw. Apay ngay asaan mutin nga agawid. Di kayo unayagdanag nanan. Patyak nga agawid tumot lang ni Gina. Ang mga nugimura lang na dyan, nga puta sana napagustuhan ti kayat na. Ay, kasano ajak agdanag, kat saan mutin na sumangpait. Madanagan pa yun ti pamilya na. Ayan, nga tano, i-report tayaw kadagiti pan nakabagi ti lintag, anak kaw. Wala na. Talaga kasta ti aramidin tayo. Siya ako na mismo ti mapan ag-report. Ay, Gina, anak kaw. Gina, aya. Apay ngay naramid mo ti kastoy. Apay, anak kaw. Ala, gusto na ita panagsangsangit mo ba kayo? Limlim-tegen lang si matam ka puti ka sa sangit mo. Ay, awanan ti anak ta, Imelio. Awanan. Nasakit man, ngamlas ka, ngaglunan tayo ti amin, bakay.
Nakakasimot ti anak talaga. No'y baga na lang kumatikas ta sitwasyon na. Nalapit na natulungan tapay. Agam nyangay nga raw. At daditaan. Awadan ni mabalin tayo. Ay, Gina, anak ko, Gina, anak ko. Pakawanan na. Pasensya ka. Lusaan ko anapat ganti kidaw mo. Hindi tumawad dawat kay ti kwarta kanya. Sorry, anak ko. Ay, una yung tikas diyan na pasama kiti kabsat mula kay. Huwag nga ron. Tsaklaim pa karo pa may turad na agibusan ti biyag na. Nalabit. Nadipres. Gapo ka dagiti adu nga utang na. Nalabi na kasta, bakit? Kasimat na anak na. Mabasit da pa ipiman. Uwin nga rod Angam, anya nga ron nga eh. Talaga siguro akas tatibiyag. Iso siguro mat tinaituding agas at jikabsat ko. Bakit?